Mayamba Kurumzari, the name of Impact News, ROW-2 Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events. Ta Mayambu Taram Okchari. How Kiba Numit Karani Ensida Manipur University da Yamna Chauna Watokam Oiriba reservation in admission Ming Chanba Matamda Maroina PG gi Masters Tawnu Gidamakta Ming Chanbada reservation Kayam Wiketabagi ST na Kaya Wiketaba S Sina Kaya Wiketaba OBC na Kaya Wiketabi Haibagi Matanga State ki reservation Chanagadabani Natraga Central ki reservation Chanagadabani Haiduna Toliba Watokasi Matanga Kanan Nogitangasi Impact News ki studio links in the joining us tonight on Manung Hutna Manipur University Student Union MUSU General Secretary by extreme right Hujarage OINAM PREMSAGAR ni aha matada PREMSAGAR Putanamochari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us MEITEI Students Association Manipur University ki Treasurer Obiriba KONSAM MOMOCHA ni MOMOCHA Putanamochari. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Also joining us Manipur University Scheduled Caste Students Welfare Association ki President Obiriba SALAM ROMEN ni ROMEN Putanamochari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Manipur University se koi 1980 da koi state university amo ina linkat kar matung da 2005 ta masi central gi university ki stage ta lakhre aduga 2006 ta hai bata rahe 6 ta koi anopa act ma central educational institutions reservation in admission 2000 act hai dana ek malai masi 2007 da gi chana ga dabne have ne du koi Manipur da di masi 2009 da gi chana bhauki hai badi 2000 Central University all matunda 2005 tagi 2008 fau pasi ko state ki reservation system se channel mi aduga state ki reservation natraga quota system si ko masing wen hajar matamda masi scheduled tribe ki na chada kunthra matoi scheduled caste ki na chada ani aduga OBC ki na chada tara tare se sumaina reservation oram mani aduga 2009 dagi hai ripa Central Educational Institutions Reservation in Admission Act 2006 is another hockey, but 2009 dagi 2013 pawbasi Ming Janbu matamda reservation si kuyi central ki norm da lakre central ki norm si OBC ki nachada kuntaret scheduled caste ki nachada tara manga aduga scheduled tribe ki nachada taret dasmik manga da hanthagi bani aduna 2014 2012 ta mo ano ba ngasai kuyi 2006 ki act asi amend torga Central Educational Institution Reservation in Admission Amendment Act 2012 hai hariba act si lab matungda Manipur University da amuk hanagi 2008 fawba chana ramba state ki norm se amuk hanas chana bahore haibadi kogi scheduled tribe ki na chada kunthra matoi scheduled caste ki chada ani aduga OBC na chada taratre adubo handak chai gi admission ki session asidadi 2000 ki session asidadi hanagi kogi central ki reservation haibatare masi amuk chana si haiduna wafam lakpa kogi state ki session ba yaro habi wafam lakpa masi mayam che chanai ne ba mayam leri adu court ki su handak October Manipur High Court ki tare October ki tari homda kogi order ma interim order ma lakhi balere kogi university na handak chahi oina di handak chahi na bam lebini handak chahi oina di university ki academic council la university log jab decision duna handak chahi ki oina admission lo ro hairi adu hojik leri ba issue hai tare how ki ba kogi tarik tara sida Manipur University ki scheduled tribe ki mahiro mayama exodus mass exodus hai thoki basu mayam lere matang se da ROMEN ki direct hojirage hojik leri ba issue sida tasengna scheduled caste na pami bisna kaino scheduled tribe na pami bisna kaino aduga OBC na pami se kaino samai sum mayam gi hoi tonga tonba community hong apa ma se sum masi phangdre box muna leita ragadi handak chai gi mingchan ba laikam base tok tori bra habi wafun sulai kari happening masi gi matang da thamjaning mase aikoina taseng ngasi Manipur University thoiba irang se yam laibak thibam ni masi 2014 dagi tholak paje 2014 15 16 state norm haibdi ngasai ek sigi interpretation na haibani haiba kona ju intervention nang piraga satkhre ko ado hojik scheduled caste scheduled tribe OBC ajik maroina matam do phangri state norm di ma ngasai ju panbi khre ko 31% nai leije khre ST yoina aseng badi 2% 17% OBC and AC le hoyaba masigi taseng na 2012 ki ek si accept to tawum ju te parliamentary ek ni implement tawgadabne tawgutabu ek si munna yengba kanda khoi ne yam phajana munna yengba kanda lei rise ek si implement tawgadone aduga ngasagi amendment tawriba saruk se si je khoi Manipur University da applicable oibra oidabra haiba question dunya okay adubu ai observation da masi honorable high court su leini khonyam kana ngang bagi khoi gi rai su leitabra khanjai ba ai observation da di
aina tanajaba aina khangjabagi level baudi haib exigi magi provision hapsal ai saruk se Manipur University da masi applicable oide haib sidagi lakpane ba tawutabu madu court na intervention pigramina sanakre sanakanda anoboina latest da March 23, 2016 da UGC instruction am lae ba register da direct address toroga Manipur University register da maduda admission da karamba sanakadage habase yam phajana make na clear oina palle ba okay according to the policy of India government UGC haidana haidi policy dugi wang mada kaisu hairak tri ba aduda ming chanbada AC gi ST gi OBC gi C ogadamni 27% ogadamni 15 ogadamni 7.5 ogadamni clear oin palle ba si palakpani na masida AC gi bu oisinu OBC gi bu oisinu ba akoina si pami hekta na biu university highway na te ba according to the letter sent by UGC adugi matung ina sanabam to da koi hagi 23 March ki letter se koi hana gi interpretation do koi su lalen claim to jai adu sida su clarification do pire adu sanna ji haijab khakta ne koi gi mate okay 23rd March ki UGC ki letter ki matung ina central ki norm se channel se habni adubu Manipur da hojik how ki ba chahi ani have tare 2014 amadi 15 gi admission da chana khiba norm to su अखोगी सेंट्रल की नॉर्म ने है तारे असेंग बगी दी है सेंट्रल ना अखोगी स्टेट की नॉर्म चनो है बगी प्रोविजन आमा अखोगी अमेंडमेंट एक्ट 2012 से यूरोपनी ना स्टेट की नॉर्म दो मुचनर पनी मतलब स्टेट की नॉर्म चन बनते असेंग बगी यंगरो दी सेंट्रल की गाइडलाइन की मतुंग ना स्टेट की नॉर्म दो चन बनी है बी वाफम सुलाई मतंग सही सिदा आई मोमोचा दलाक से मोमोचा करी है बिनिंग अखोगी मितई स्टूडेंट्स एसोसिएशन की साइड तगी थंजनिंग बसी कोई मितई स्टूडेंट्स एसोसिएशन है बसी दी कोई तसेंगना लेरिबा मितई सिंग तोंगान तोंगान बा लंबीदा चल तोंगान लंबीदा खाइदोखरबा मितई सिंग पुनसिनबा प्लस अखोगी मणिपुर दा लेरिबा इंडिजिनस पीपल सिंग से पुनसिनबा गी दमक मितई स्टूडेंट से को लेजबनी हाइजरेबा ओके अदुदा अखोइना ngasi hoji hoji university da thoiba irang jigi sayen na bale university matang da khoina hajaning badi ngasai gi university jidi akhoi gi under the kind of UGC gi makha da central government gi makha da lai ri bale maram adu ngasai gi UGC na haire ba akhoi gi reservation policy do tasina kan da central norm ST gi 7.5 SC gi 15 and OBC gi 27 je akhoi chatna ba je akhoi na कई गुम्बा बायस अमत यावदना अखोइगी मसागे साइड तगी हाइजब तारे तौबदो पामजैयेबा मरमदी अखोइ सिदा हुजिक तोंगान तोंगान बा हुजिक मयामना उयेगे बचे मैतै प्लस ट्राइबल अनि जे अखोइगी मुकना बोन उबिरेबा असिगुम्बा जी उबिदनबा लेरिबा यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी जिना अखै यामना फबा अखोइगी कै हाइतारे लेरिबा अखोइ इसम समना अखोइ हॉस्टल द लेमिनबा अखोइ इमानबा भावबा अखोइ हुजिक काइनै रेबा तसिना सिगुम्बा मयाम जे अखोइना मसागे साइड तगदी थोगन जनिंग दबा मणिपुर दा सिगुम्बा लेरिबा कम रिलीजन अनि जगी मायokta अनि जी खना चैनेबा थोकपा याबा थोकतनबा दमता अखोइगी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना चप चाबा मसीगी कनो हम लौबीरा कांदेदा ngसाइगी रिजर्वेशन पॉलिसी जे जना हनबी अखो ममांग दजु 30 मे दा एंड हंदकी 8 अक्टोबर से लौखिबा लेरबने रिजर्वेशन पॉलिसी गी जे एकेडमी काउंसिल लौखिबा लौखिबा लेरबे एकेडमी काउंसिल ना अखोइना मसागे साइदगी अखोइना अमकुसो हाजनिंग बसे अखोइगी ngसाइगी 0 यार तादनबा उजि कॉलेज गी लेरिबा छात्र छात्री मयाम सिना चममनगा अखोइ मसा छिजरगे हाबा यावनिंगबगी यावबगी फिल्म द लेरेबा छात्र छात्री सिंग जे अदुदना अखोइगी 0 यार तादनबा अदगी अंगांगी अंगांसिंगसिगी चाही मांगना बेदमता अथु मतम हाइतारे अखोइगी लेरिबा ट्राइबल जो खोंखों खरा हंदोपिरगा अखोइ लेरिबा मैतै हाइतारे SC OBC सिनजु खरा खरा हंदोपिरगा अंदेदा यानाबा म पुरागा अथु मतमदा इन शॉर्ट ड्यूरेशन जिदा अखोइगी केनो जिबा तोहन जनिंग ओके हंदक चाही एकेडमिक सेशन से महन दनबा यानाबा पुरपुदुनी पांबिरी बसे मसिगी दमत मरी लेनबो अथॉरिटी ना अखोइ यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना मसिदा अथुबा खोंथांग दि पाखलेंग हाबने अदुबो अखोइ प्रिंसिपल एक्ट ओरिबा 2006 की सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन असम बिदा ये CI अदुम हाइ CEI हाइजगे CEI RIA से मसिगी मतुंगिना मदुदा अखोइगी सेंट्रल नॉर्म ने हारिबा OBC की चादा कुंतरे शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट की चादा 13 तो शेड्यूल ट्राइब की चादा 13 से 2009 देगी ना 13 पॉक्शन रमी 14 देगी ना 15 पॉक्स ना स्टेट के नॉर्म ने हाइब से चनरी बनी अदुबो अमेंडमेंट एक्ट हाइ तारे हाइ रिबा सेम प्रिंसिपल एक्ट की अमेंडेड एक्ट 2012 त लाख पसिदसु मसागी सेंट्रल के नॉर्म से चनो हाइ ना अदम अदि OBC की चादा कुंतरे शेड्यूल कास्ट की चादा 13 शेड्यूल ट्राइब की चादा 13 अदम पल्ली अदु मसिदा प्रोविजन अनो भाबचल हाइ तारे नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफाइड नॉर्थ ईस्ट रीजन मयाम सिदा कोई मणिपुर से यावरी मणिपुर गुम्बा ट्राइबल लेबर स्टेट सिंग ट्राइबल स्टेट नतबा ट्राइबल लेबर स्टेट सिंग सिदा कोई
स्टेट की नॉम लेजब तारगदी स्टेट की नॉम चनबियु हाइदना सेक्शन नंबर 3 द प्रोविजन नंबर 1 ओइन हापचलइबा मसी हापचलकपसना कोई 2014 15 गदा कोई स्टेट की नॉम से चनखिबनी तसेंगबै दे स्टेट की नॉम चनरसिसु स्टेट ना चचगे ना चचब नते यूनिवर्सिटी चचगे चचब नते कोई लैरिबा अमेंडेड एक्ट सिदा स्टेट की नॉम लेजब तारगदी ट्राइबल ताबल लम ओइ तारगदी मदु ट्राइबल स्टेट की वाना तब ट्राइबल ताबल लम ओइ तारगदी मदुदसु हाइरिबा कोई स्टेट की नॉम दम चनब याय हबि वाफम से लाखपदगी 14 15 चनोबने दु 16 द हुजिक लाइबो वाथोक्सिना मरुना अक्टोबर 9 द एकेडमिक काउंसिल ना प्रिंसिपल एक्ट 2006 तो दु चनरनी अमेंडेड एक्ट सिदी चनर हबि वाफम लाखथोखरे मदुद इरांग थोक्तन हे नोआन बगा हाइतारे कोई मास एक्सोडस तौरे सेल ट्राइबल स्टूडेंट मैम महितमरोइन लोचनगरा हेंसु मास रैली यम चतुरी कोई इम्फाल एरिया सिदा सुमाइना याम चाव इरांग लेखरे दुगा ngarang hai ba tare tare gram tu sida mo academic council gi tare subam mifam hai tare mifam bangthoga masi gi matang sida di president na aroi ba warep lobi na ba si I ban ya na kre kari haibin ngi hujik lai ba situation sidi marik pedi majau bi olpi mong amagi mamitari kari to yang khanbi prem sagat lak sagi musugi general secretary amoin masi gi matang sida ngasai gi aina haijaning budi university gi lai ba problem sing si koi gi hana pikna कोई प्रॉब्लम से मचा मचा ले रमदगी प्रॉब्लम से सुम चौथोरे चौथोरे इबसी मसी करी मरमदगी कमाइन तौदना चौथोरे इनो हाइबसी मसी ऑथोरिटी ना मसी खंगबम थोए मसी प्रॉब्लम से चौथोरकनी चौथोर ओय हाइबसी यूनिवर्सिटी ना मसी फुल्ली खंगबम थोए मम यूनिवर्सिटी दसु लीगल एडवाइजर लेते बनते लीगल एडवाइजर ले लीगल गी तौबा याबा लीगल गी खंगबा याबा कोर्ट की ओइबा सिसिंगसी लोइनमक सप्लीमेंट लहुम लोइनमक लैरि अदगी ओजासिंगसु अदगी हाईली इंटेलेक्चुअल ngतनी सिगी मफम सिदा समाइना नसागी प्रॉब्लम सि पिकने लेरमबदगी चौखलकपसि मसी अमरोमददी याम लाइबक थीबा मसुनी अदो ngaजिक लैरिबा प्रॉब्लम सि मसी यामना थुना सॉल्व तौगे हाय बतारगदी नसागी अथॉरिटी सिना लैरिबा कम्युनिटी सिंगसि फजना वरी सनाबा दरकार ताई अदुगा चुम्मिसी करिनो लालिसी करिनो कमाइन तौरगा करी चटनसीगे हाइबो पोटसी मा मसी लौद्रगदी सिगी प्रॉब्लम से सुम चौथोरकिने सुम चौथोरकपसिना कंट्रोल तौबा ngamogdabsu yai adana masi yamna thu matamda authority na magi step si lohanjaningi aduga masagi 0 year si 0 year satana adum about the 0 year tabi chance laira october tangkai chalamani सही लोशलकदोरे था लोशलकदोरे असिदै सिदा सिगी यामना थुना स्टेप सि लहुदब तारगदी मसी अदुम 0 यार से तानी दो प्रॉब्लम से सॉल्व तोबो ngमोय अदुना 0 यार तादना बा ngasi gi खोगी मणिपुर यूनिवर्सिटी के मरोइबा महिरोइ सिंगी ऑर्गेनाइजेशन के लुप सिंगी कोई मेंबर लोय कौजर ngasi से डिस्कशन कौजबनी अदुगा खोगी मणिपुर यूनिवर्सिटी ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन असमिदा मुत्सु हाइबा मुसु नतबा मुत्सु हाइरिबा लुप असिगिसु यूनियन सिगिसु प्रेसिडेंट कोई कौजबनी ममागी निंगथौकाबा नुमित की रिजर्वेशन की मतंग दखना नेनबदसु हाइरिबा मुत्सु की मेंबर मथाबियो हाइबनी ngasisu प्रेसिडेंट कोई थांगथिंग लेन हाउकिप लाखनी हारमगा हायिंगसी कोई ट्राइबल सिंग ओइबा ट्राइबल मेहरु सिंग ओइबा कोई रैली अमा चकनी हाइदना मदुदा थबक चिनखरे लाखपंग अमरो हाइदना ngasi से लाखरे तसेंग देखोय ngaijara mani last moment pong ngaijara mani lam taragadi makhoi gisu kari apa mano haibase koi phongdong jagi khanjabani masi one sided discussion nate one sided debate nate makhoi gisu koina chap chaba tanjapi jabne tu makhoi lakre bani na opinion du laro samai tawdna koi mayam pullaga wari sanaba dialogue tawno ya forum singsida akoi mayam se loi thabak chilabsu chinna lakpadi mathok dabne tu ngasi lakta bai base masi negative message samadi thari masi tonjaning de mathang sei romen da lakchage ngai haijagi ba koi gi in high river amended act 2012 si mayam na tongan wahan thok launa ba artha hana badagi ngasi charang na bisi thokune hebe wafum lai adu matang sida akoi gi kahtare amended act si gi clause number 2 hai tare 2 se maro na definition ga tani definition mayam pi bada akoi gi 2I hai tare I se hana the only scheduled tribe koi Indian constitution ke 342 ki makha da scheduled tribe sing hana hairami adu handakti maduga loina na क्लोज IA IBA ना अनि इंसर्ट तो बिरे IA से दाखोई कि नॉर्थ ईस्टर्न की स्पेसिफाइड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हर में मधुदा मणिपुर यावरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लोइना म यावरे मधुदा अदुना हाई बस स्टेट सिंग सिदा कोई इंस्टीट्यूट से लेबर तारगदी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से लेबर तारगदी मसन सेक्शन 3 दा मुला कोनी सेक्शन 3 दा कोई की स्टेट की नॉर्म से चना जब याय है बनी अदो कोई स्टेट की नॉर्म से ले जाय है 2008 ता कोई तोंगान बचे सिंग द चीफ मिनिस्टर भावना साइन तौरगा थोखि बचे सांग मयाम लेरबनिना स्टेट की नॉर्म ले जे है ना लौजा बता रहे मतलब स्टेट की नॉर्म से लेरबनिना स्टेट की नॉर्म ददी 31% ST
aduga akogi 2% SC aduga 7% OBC oiduneba masi chahi ani chanarame hoje makhata na chana bai yaro hari se masi da kitang wahan thok lan lan lawno bi oiduri kari ne khan bi sim matang tamo asai tamona ek sim matang habi gibido 2012 ki sida hari se state norm sanaba yaba se ngasi bau si confusion si loi leine in uzabida state norm sanaba yaba si tribal inhabited area haire ko summe sima refer to the 6th schedule of Indian constitution haime tribal taba tabu tabu tribal taba sim khoi yare 6th schedule da refer to boy ka tabu Manipur is not a scheduled state sima koi tham ga dong ne ba hanada adu ganda aduna akhoi ding sai moina tribal inhabited area ne harga state non bu hek pusalu ne ba akhoi hangi wang di 6th schedule go pham di ga isa khrage haiba question am la ba adu amuk su kai do ba state sit lairabati haiba ne ba tribal inhabited area ka natri ba tribal inhabited area do 6th schedule san ba do state si so muk lairama ba hai ne am phajana even ek yam clear hoina adu oitar ga di state nom san ya ne ba hoje koi criteria ani kalam amni koi authority na thabi rum si thije state set ki ofam kan birame 6th schedule ki ofam kan birame ba only tribal inhabited area hai do adu gi tang le refer lo state nom tai adu problem am le dra sim tang da similar le adu ne number magi provision number 2 mon hai se state sit se leitra ba adu tribal area di dum 6th schedule refer to du man adu condition hongte 6th schedule le ga do ne state si leita ba da di hai bi sing do hai bi state sing do madu da 6th schedule dum lei bi state si leita ba da di hai ba du da kai oi bi schedule ka tribe ki do 7% di helam bi 7.5 di helam bi ba 15% di helam bi ba schedule caste ki do adu oi tar ga sunya ani hen helamen khalasi heliba ni do tinsin na bi ra ba tinsin na ga tarak pa result to aduna 50% dagi handaraga di handari ba wat pa sok to OBC na melo ha aduga 50% de helaba OBC leitra su ya have ne ba swai ding tham jing ni da mana piram di helamaga di impi bane ba ai khoi gi di hen de ba 7.5 15 ne ba sedum question hang bi ba hen de ba jaga si da dugi provision ani applicable lo ba adu ta di akhoi na sigi si change ka yo 7.5 15 do dum lai bum thok ta di OBC 27 lai bum thok to adu kari gi de mak ta change lai no ba question ji ne ba sai panja gi do di next ma yam na ai doi makada specify northeastern region na ma happy pare happy ba specify northeastern region do tribal tai chalo hai na te state to high education na te ba specify northeastern do oining bo original hendana leram do oraga su helam ga su AC ga ST do henabo piram me hendana bo pire moi khange ba manipur gu ma hendaba le se hendana piram ba 7.5 15 do audai ji ta ba sungya ya de tar no ha ne ba doi ta de khoi hendaba jaga si de 7.5 pi ta ba di ya di 15 dei ta ba su ya di ba helam dabni na 7.5 dum lo dum ne ai khoi ju 15 dei hen dam na 15 dum lo dum ne SC ki ju lainari ju ba adu question di fare ba mayam na masi 2012 ki ek na haibani haira se ba aduna khoi state nom de central ko je hai je ba khoi yara ge ba question is that ma MPSC na sinba paikha da Manipur gi state nom ji madi lin to paikha ni ko Manipur MPSC de non Manipuri khal le ba non Manipuri khan kan madu ya gi de ba adu mai central university de khoi state population ji base to ka na khal ga di khoi Manipur je pik azu north east le azu Bihar gum ne UP gum ne Haryana gum ne hai ri chini nau se ai sing asi khoi ai ju mam su ning ko AC bu oi sinu OBC bu oi sinu ST ko win next do je me dai tong da hai ba 31 to 17 state ki photo la kan hai Bihar dai lak pa UP lak pa Haryana dai lak compete to ga ke sum hai ro de de ya sine ai ya thok ke ba ke sum hai ro ai khoi gi ne hai na drati masi all india gi po adoi da di central among state ki structure do khena bo leitra anu masi central nom na te state nom ne ba central nom state nom ki hai da di tongan ba mi gi provision pijaram ne ba 6 schedule ba ne state sit ba ne pijaram ba adu ta di khoi gi swai da 6 schedule se khoi gi state mari khatne hai taraf ji ko na Assam Meghalaya Tripura amadi Mizoram aduna khoi ngai gi specified northeastern region da di hari pa ko state nipan hoji hoji lai state nipan se 7 sister and 1 brother hai ne Sikkim yauna se nipan se pale aduga Assam gi sidamaro ina khoi gi 6 schedule gi area singa na palam mane barmaduna north east के state निपान ले बगी मनों दा state मरी खतनी है कोई की 6 schedule चना दुइसे चना री बसे है तारे मरी अब्दी चना दा बने अदु अरगा सु चना दा state मरी दुसु हारी पा specified northern region की मनों दा हफ्सला पनी ना मोई निपान मग लोई ना मग 6 schedule दा चल ले है बदी नतरी को नते बरमतु ना ngसाई कोई की 6 schedule चना रा कांदा दा कोई state nom chana ba yaga state sisu le ga da ba state sisu le ga da ba okay state sit le ti hai kai udun state sit di tasing ai example no pije ge rims hai ro ko rims central
यूनिवर्सिटी दौन को सेंट्रल स्ट्रक्चर में लेजेबा ओपन कइनोम खंगनेबा अदुबु मासे मणिपुर स्टेट ते लेबे मतुंगिना आई खुदम समदपनी को मणिपुर की मीजिंग तमजब याना भाईदना मा मणिपुर की ओइबो कइनो खर थमजरी सेट खर मोदा मागी लोकेलिटी हाइदोब्रा मणिपुर इंस्टीट्यूशनल लेबम से अदुगी दमो द खाक पसिट सिदे कोइना अदुम स्टेट की लेबो पॉपुलेशन बेसिस ते यं कांदा लोक्सन बक पाइ लेजेबा असुगुम सिसिने स्टेट हाइने जे हाना दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मणिपुर यूनिवर्सिटी गुम कइ लेरम देबा प्रोविजंस दी इमेन तोर मयामना 31 टू दंग उलेरेबा असुगुम अनो स्टेट सिट काइ हाबसल लक्तोरीबा अदुगुम मजिंग जी को कवर मी लाइक को डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट जी येंग दोनी को चपत सारदे इचिनो मैम सिंजु अदुगी दमक मैम जोरम बया आइदि अदु थाजेबा अदुनि अदु को यामना क्लियर ओइना येंगबम चंगे सिजि हौबदि येंगौरदि ngasi solution jing je pangna na phangdane koi shanti oina ngang ji lektam phanganeba adagi kharam na mai court ki order court ki order do thai na ingon da khudong chabu court ki order ram pi khre adu dum ningsing lei hong de sakho se ai ta di new development yeng dong ano bu court ki order na kamai hai ai khoi ji mangom da kamai tension bi ai ga ji koi mun ne yeng dong ne latest court order do follow to bui na tranda academic council na theng asu resolution am tabi dana dispute lei ba poto yena ba du di court na lecture asunu double bench na si appeal lei anagi 31 to 17 je masi lecture asunu masi lepi ba posi ma court ko ijara asunu ai khoi da ngang min chande ya da na ai khoi gi dispute lei ta ba ai khoi gi no mong ti khoi di tau da bi ade mane merit basis at bi ade ba the government gi policy da si merit basis ade the grant na am phang bani na adu gi post de koi adopt tau gi bane khale ba masi koi koi adu su interim measure oina masi koi amna support respect to bum thoi university gi satra moina adi manipur state ki people am koi okay academic council gi resolution si or jo patra su state ko gi university gi mairu sing na loina mak masi follow to bum thoi respect to bum thoi have ni adu bu matang se ta tarik 9 gi october 9 gi ko gi resolution ha batare masi khara maning hal sa laga principal act 2006 se masi oina chana si har koni na amended act lena 2006 the kari gi chali bano ha gi yam job ko samsu leri madu matang da su lak chege break amtang lo chege break ki matung da koi khana ga da wakhu mam le break ti am tonjar ke impact news me kam lebi ai hi thamoina achit pa thajaba thamjari Sri Mani Kumar Jewelers yumda sum leiraga khanbana di kana roi engonda loina thengna khrabani wakhal do wagana lao ai koi kudinno phasarina rase miyam gi apamba design kudinno soidana phanglagani Sri Mani Kumar Jewelers Registration Hauzare MCS 2016 की वाइवा बोसी की दमक मॉक इंटरव्यू याउबा स्पेशल इंटरव्यू कोचिंग की registration Hauzare October 9 दगी 13 फाउबा अयु की पुंग 3 दगी अमा फाउबा एक्सपर्ट सिंगना इंटरव्यू टिप्स पीगनी लोइना मेंस माइ पाकलबा कैंडिडेट सिंगा इंटरेक्शन सु पांगथोकनी October 12 दगी 13 फाउबा अयु की पुंग 9 दगी अमा फाउबा मॉक इंटरव्यू पांगथोकनी ngasi mal register तौबी हौरो registration की दमक proactive academy or competitive examinations क्वाकैथल इम्फाल द कांटेक्ट तौबियु Radiant Tutorial Yumnam Lekai Imphal, run by well-experienced CBSE school teachers. Admission open for class 9 and 10 CBSE summative assessment 2. Class starts on 6th October 2016. Class timing 4:40 p.m. to 7:40 p.m. Subjects offered: English, Mathematics, Science and Social Science. Features: regular unit tests, study materials, MCQ and study tour. Van service is also available. Ningol Jakobana lakpada imoy nungari na lamda masigi miyam da mahaw lay bangari panghanjari. Imoy nungari na puthokcha bangari kudima hygienic oy ngari asiyam na lunan bifimam da semjabani. Gram chama amasung chani yangkhay ngari ki packet sing dukan kuding magda fangbiragani. Retailer oy ningbasing na su contact tawbibayagani khoy ki address ti imoy nungari Sagolban Tera Sapam Lerak Imphal. Welcome back at the University Manung Hunani 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM Manung Huna tangasi khana jarme basi Manipur University da mingchanab gi damakta handak chahi ko ina leireba yam chawba mingchanba gi sarang na basi gi matang dani mathang question je MOMOCHA trak chagi MOMOCHA kugi bujiki adi amended act chana dadana kugi principal act chana si haidana October 9 da lawgiba wareb haitare wareb si mayokta kugi tribal students singna koi mahitama thadoloni haiduna mass exodus kuma tora lere hayeng phauba hayeng su haitare hayeng su mass release sakani hairi yaning da phungdo pagi hauji pogi oinadi irang che tapthar pui mami di tadri tarik 13 to habdi ngarangi
academic council gi atop mi phama na president na warep la holaga president gi warep tana aroiba warep oina ohlasi habi wakum su pondok lere adubu president na kari gumba khogi state nom se dum chana ona harap targadi makhata ni irang se dum legato gi mami tari bra kari having masi akoina dum ujabada hai tare tribal gi chai ta gi moi gi demand ji phang ba moi agitation tawni protest tawni rally chani ha ba hayeng mak ba rally sinjil hai tare rally sinjil ba ji da akoi moi ju hanni moi da bet han be abi kai bom ta lai dreba plus kai gum sai gi ngarang gi date 8 ki resolution je si kai gum president thara ba president thara tung da adu di han gi no gi do dum 31 4 ST 2 4 SC and 17 4 OBC si gi chano hara ku da ga di hojik lai ri ba university de lai ba atop tribal na ta ba masan ha hobadagi na ngasi ba da May June August adai dagi irang ji hawra lak ne ba adu dagi hojik phau da han ma lai da changsil lai ba sa da myam jina amuk kai dora ka dagi ha ji khana da bi yar oi ba ayeng koi ngasai gi tribal gi apam ba da chalu re ne khalo koi ngasai gi maitai jing jina amuk kai har ka doi no ani ji da dum charang na ba ji dum thokne ba tribal gi apam ba de pitho or kan da ngasai gi classes to bi yar oi ba sam sam na hajar kan da ngasai gi lai ri ba maitai jing jina class boycott torok ba yar kan even na koi na han da jo koi university ban to gre mai chak bi yar ta se na kan da si kana no koi masak mamin khang da mi nga tharam ma kan da tori poche ngasai gi tribal ju man bi maitai ju man bi amane ba tori poche aduna ngasai gi akoi gi authorities na hai tare ngasai gi akoi na university jina akoi just akoi gi sigi resolution ji laujare maram de akoi ngasai gi court ki order ji tongan tongan ba order le re ba ngasai gi 31 chano hai ba ama 31 ji chala ga di du chala kolok ka dem cha condemn cha ni hai ba kaino ama ju court ki order ani ji marok ta ama chala ga di ama ju cha du ne ama tor ga di ama ju adu di tribal gi favor da lai re condemn cha re adagi maitai gi favor da lai re condemn cha re ado ngasai gi authority laurei ba ngasai gi akoi gi yetna da ba amendment act 2012 ki di yetna ra ba ne ba yetna ba ani ji gi mok to ji ya dispute chi oi ra ne ba adu ngasai gi academic council date 8 ki jina ado ta di phare yetna roi da ba 2006 ki jon chana ra je na logi ba pot ne ba sidai ji da akoi gi handak chahi ji mang da na ba gi da ma koi gi lai ri ba ngasai gi yetna ri ba dabi ta le ba group ani jina kitang kitang handok pir kan da akoi na haja ba do adu maina phare handak ki ji ma di interim moina sima chana ra ji mathangi court ki kaino ma lai di ba da phang ji ba ba di na adu gum ba do ta hon jani okay adu bo ko gi Manipur University Student Union MUSU na ta ba MUSU si di ko gi community khode ma kina tare every student gi damak tani lai ri se aduna hoji community tongan tongan hadi student on leram badagi university MU gi student on leram badagi mayam se tongan bo community gi student or pagi mami tarpa masida MUSU gi su yam chauba dilemma hai tare karama ina mayam se punsan se gi habagi awa su thengna birongani adu hojik lai ri ba situation hai tare masi su yeng biraga makhata na ko gi favor se amagi su langna ba taragadi for example state norms si bo hero atraga central norms se dum chalhallo ana president bo hero matam du da irang se adum makhata na satha gadru bra amana atraga amana dum irang se continue ta gadru bra irang continue ta taragadi ngasai mayam na pambi da ba ko gi 0 year ta ba haibo masi mayam pamdri ni 0 year se dum ta du pangser dum oiduri ba musu sai tagi kari lokot pa yai kamai ta usigen khanbiri masi ngasai gi kogi irang hawisi nakan khuding moktai ne amada chatle irang adum hauge hebane amada chatlasu nakal amaduna mu irang hauge hebane asigi matai da mu kogi ngasai gi matam kuina masi 0 yar amuk ta agadi atopa site gi tamba phangju satra sing sigi mogi su strike la ne mogi su mu irang amuk su lakte ne irang si from different site ne ha tare different site gi irang si laktoi ne lakpa sida ngasai gi community khuding mak sin ha tare asigi academic council da koina MU gi authority na si tawgadam ni ha jida moju matang chana tahugdabagi amusu leire matang chana tahugdabagi damak da akoina mo ngasagi community khuding mak sidagi mo ngasagi ACP da yaroi akoi di sina loire haiba ngasagi yamna hongaroi ga haiba du gi stage da community side community khuding mak tagi hajan du taraga ngasagi academic council su oisino masu oisino decision si lepa ngamoy even president na ama lepe na khalasi atopa duna mu university thugaira magadi what will be
ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏꯁ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯦꯞꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ओके अथॉरिटी की साइड बायस लेते ना हम होनरी से मतलब साइड कोई चीफ मिनिस्टर फो यावसल इगा ना मैम से नुंगाइते गना चीफ मिनिस्टर की एफीजी बो मै था की लेरे एमयू गेता अतो ngasi कोई एजुकेशन मिनिस्टर मणिपुर की वरांगथम ओकेंद्रो ना सेंगदो की लेरे कोई प्रेस नोट था दोगा चीफ मिनिस्टर ना ngरang कोई वीसी इंचार्ज का उनर का वारी साकेबा कोई एमयू की अथॉरिटी की वारी साकेबदु रिजर्वेशन की मतंग के वारी साकेब नते लेरे इरांग सी मसी मेजर पिति मेजाउ भी ओलक तारगदी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नि हाइदन कोई तुमिन लेरो मदुदति कोई पांगबे अब मतेंग पांगी हाइदन इंस्ट्रक्शन पी खिब कतनी रिजर्वेशन अदु त वदा त हाकि बलेति हाबी वफम सेंदो खिब लेरे मतंग साइसिदा केनो जो हाबी नंगी कोई प्रेम न जो हाबी नंगी रोमेन जो हाबी नंगी आइदि कोई न पामीबा हाइतारे ने कम्युनिटी खुदे मतोंगा तोंगा ओबीसी ना नत्रगे एससी ने पामीबा नॉर्म सी अखोई सीपी द्रगदी यारो ना मुक लेरबा एससी ने अखोई की सेंट्रल नॉर्म से पीद्रगदी 31% जे पीद हाइदे स्टेट नॉर्म से पीद्रगदी 31% जे पीद्रगदी यारो एना मुना लेतारगदी यूनिवर्सिटी से ऑपरेट तोबी यादो मोनी लेदु से मतंग साइसिदा मयाम से स्टेन से हंदोना दोरीब्रा नत्रगा अमबु ओरबसु प्रेसिडेंट न पिरकपा ऑर्डर से ना अरोय बोयना मयाम लौनो दोरीब्रा करी हाबिनी जी मताने कामों से है तो स्टेट से यूनिवर्सिटी ले एडवाइस तो हम थोपनी सजेशन तो हम थोपनी तौसन कैसे कायदे तब तो मोय मसेन उनर करी करी हाइनरो हाइदुती उनर मुझे तो खंगम गनेबको अखोइन हाइरो आते तब तो मोयना मणिपुर जी कोई मेइतेई गत ताबनते शेड्यूल कास्ट गतंग नते ओबीसी एसटी गत नते खरा फजना येंबिरगा सुम जे कइनो चक दो नंबर 1 पॉइंट थम जैसे हजिक लेजे ngसai प्रेसिडेंट की तो विजिटर की मतंग तो आई सेंदो सके मणिपुर यूनिवर्सिटी की कोइना एकेडमिक काउंसिल रेस्पेक्ट तो से कइनो हाकन दे एकेडमिक काउंसिल जे मणिपुर यूनिवर्सिटी एक अम लेजे मणिपुर यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 की से अदुई मखारा तौबने त अमन सुपरसीड के तो या जानते सी मतुंग हाइरे जे कइनो मा लास्ट रिजोल्यूशन साप तौंग मक्त्रगदी विजिटर के एडवाइस लो वाइन अदु मतुंग इन था गिमने अदुना फाइनल लोइब काइना अदु ओइना खनबदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कोई माई पा कोई मकोंगनी फजने येंगा तौबिरकने आशा तौबी अदे खोय अदाइददी खोय लान नत्र सुंबदो थांगरगा इंटरिम मेजर दो मागे हंदा के एडवाइस नो हन बजा आई मोटदी केसु काइदेन खनजै को सिमलजे अदु आइना अनिसुब समेशन खतंग थमजगे मतमसु लेसिलक्तब फरेबा मयाम जि नौजिक से सेक्शन नंखंग हाइरिबा सेक्शन जिंगना हाइस के अखोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मल्ले हाइरेबा अखोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मल्ले अखोई एजुकेशनल राइट मल्ले हाइरे अदुगा अखोई मास एक्सोर्डस हाइदना अखोई केम तौनदो मसाम सानसनबनी केम तानथोंनब नत्ते अदुबु तौतबो आई सिदम थमजके 2014-15 दगी खोइना आई ओइनदी लाना आठान वइ थमजके को अमेंडमेंट एक्ट से लाना आठा हलुदना स्टेट नोम जे थमजन गरेबा तबु 2014-15 अनि जे चनेबा चनैसिदा चनरगसु 31 to 17 चनरगसु सेंटर दि लवो पैसा जे सीडी कइदे लरम हे कांदा 15% 27% अदगी 7.5% लरम मे सही अनि जे मोइना फाइनेंशियल डिसमैनेजमेंट हारे को अदु आइना हंगिंग क्वेश्चन दि कइदोबुगी सही अनि फाइनेंशियल डिसमैनेजमेंट याब्रो दु तदि अथॉरिटी का कनागो स्टेक होल्डर खगा मानर कइनो लो ले हाबना त्रो मतुमदा हंगु यार जे अदो हाइबो फाइनेंशियल डिसमैनेजमेंट जे कोइन रिजर्वेशन ददि एडमिशन ददि 31 to 17 दि लौरबनिना एसी न फंगदब ओबीसी न फंगदब पैसा दो सही 31 लौसलुबो कांगबु हाइतारे सेक्शन नंबर पीरी हैबा अदु तदि मागी फंगम थोक खरदि सैक्रिफाइस तौद्रा अदुगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मल्ली अदगी एजुकेशन राइट मल्ली हाइबो कांगबु सिना फंगम थोक राइट खरा सैक्रिफाइस तौरिबो सेक्शन जिंजु एप्रिशिएट तौम थोकत्रा सिने सही अनि जे मसिमजु खनगदौनेबा सिगा सि पुलम खनमिना कान खोइ कराइदन खोइ फरनी काइन को येत भाइरे काइन कोइन पंगेदा सुमियल खोइ हलमन योरिम लेना नंग येत पया मै उकिन ओयो गा हेबतो उकिन दु ओरो कान मी नेक पी दे दो अदु फिबम तारा तो गदर फागी ने कोइ जे ओके प्रेम सागर से रेस्पोंड तो बिनिंग के बले हाबियो सिगी मतांग सिदा आइना हाइजनिंग दे ngसाइगे एकेडमिक काउंसिल हैना म लेरे एकेडमिक काउंसिल से लौरिबो डिसीजन से मागी रिजोल्यूशन से ओके सी सिदा सम येना ब लेरगदी हंदक सी पॉसिबल होइबगी ममी उदे अदना कम्युनिटी खुदिमंगना ngसाइगे खजिक खजिक तंग हंदोकपिरगा ओके खजिक खजिक दा हंदोकपिरगा ngसाइगे एकेडमिक काउंसिल लौरिबसे मसी रेस्पेक्ट होइबा इंटरिम ऑर्डर खतने ओनली फॉर 1 year खतने मसे 1 year खतंग दी सी येंगमिन बसी काइदबरा हाइबसी मसी मुसुगी साइड तगी अदि मयांगी सी लेबा एमयू सी फजना कोगी वोलेटाइल ओर लेसी मसी तौदना बहानगे एकेडमी एनवायरनमेंट तो हंजलकनबगी अदि कम्युनिटी सिंगदा मदि एमयू की स्टूडेंट सिंगदा अदि लेदिबो खुदिमक स्टेक होल्डर सिंगदा एन रिक्वेस्ट तौजब ओके ओके इंटरिम ऑर्डर नि हंदक चही खतगी ओइना मसी की डिस्पोजल ओइदबोक्ति हंदक चही की ओइना कोई सेंट्रल के नॉर्म से चनन व्यू चादा
OBC की चादा कुंतरेट अदुगा SC की चादा कोई तरा मंगा अदुगा सेल ट्राइब की चादा तरेट दशमिक मंगा से हंदक चाहिए वने सनसी है दना हंदक चाहिए अक्टूबर की तारीख 9 दा एकेडमिक काउंसिल ना लौखिबा MU एकेडमिक काउंसिल लौखिबा वारेप से मयामना रेस्पेक्ट तौमिनसी हाइबनी अदुबो हौजिकते अमुक तरेट सुबा एकेडमिक काउंसिल मिफम हाइबा तारे ngarang फमखिबा मिफम अदुना हारिबा अरोइबा फिरेपसी प्रेसिडेंट अखोगी यूनिवर्सिटी की विजिटर सो इबिरिबा लेबास की प्रेसिडेंट दा चे थारगा हाइदी प्रेसिडेंट दगी वारेपसी लौरसी अदु करिगुमा प्रेसिडेंट नसु एकेडमिक काउंसिल की वारेपसी मयामने इंडियो हारको तारगदी मसिदा कम्युनिटी खुदिमुना हंदोकपिरगा हंदकी चहिगी एकेडमिक सेशन सी महालुसी रेस्पेक्ट तौसी हाइबनी ऑन देन ऑन नसिगी वनदी मन हुनगी थरमसे मतंग साइड लसनजरगे ngasiगी थरमसिदा मुसुगी को जनरल सेक्रेटरी ओबिरिबा कोई ओइनाम प्रेमसागर अदुगा मैतेई स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर यूनिवर्सिटी की ट्रेजरर ओबिरिबा कोनसाम मोमोचा अदुगा मणिपुर यूनिवर्सिटी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ओबिरिबा सलाम रोमेन बु थागजो फोंगजोक्तरी लोइनना ngasi lakpikidaba manipur university tribal student union ki president thangtelen hapki pusu taram no okchari lakpirama gadi yam noyga dabani isagi oiba mon mayam su phongdo piram targadi manipur miyamna harib issue si maram da hena phajaba perspective hena make sengba wakholon mayam ama aman amabu hena gyan tanaba da mateng panong dabani adu laktrabni na madu mathang datta ja longja re habi tare aroi bada amuga na khogi ngasi gi lengbe rei ba khogi mahiro hum bu thaga phongdok chari appreciate yo joining मसीने ngasi ki manu hone ki thorong ngasi ki edition se karam to bibi ko dekhan birpo yagani koi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pi yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is NONGTHOMBAM signing off. Kurumjari.